ni ibihe bihugu wenda HPG yaba ikoreramo, ese bimaze iki, bimariye iki abakiriya ba HPG kuba HPG yagura imipaka ikajya no hirya y'igihugu mu mahanga? Ibihugu tukoreramo ubu ngubu, Kongo Kinshasa twamaze kusa nkaho tuyifata ibice byinshi, Kenya nuko, Burundi, Djibouti, India, na za Quebec muri Canada bariyo barahabwa serivisi neza. Icyo bimariye abanyarwanda muri rusange n'igihugu, hari ibintu tutajyaga tubona. Urugero rwa hafi, urabona ubuvuzi bwo muri Afurika hari uburyo bukiri hasi, kandi ugasanga nitwe dufite indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga hari abantu bo hanze y'igihugu batinya kuza gushora business mu Rwanda, agatinya gufungura business mu Rwanda bitewe n'uko wenda nta buryo bworoshye buhari bwo kuba yabona medical insurance. Abavuga ati ndaza mara amezi 4, 5, 6, ama assurance ahari aratanga assurance y'umwaka wose, cyangwa se ntari bwemere ku assurance ndumwe, ugasanga biragoranye, cyangwa se ntabwo ningifata y'umwaka bikangombwa ko nsubira iwacu mu gihe kitageze ku mwaka, zivuza nte, bizagenda bite? Ugasanga harimo ako kantu. Urumva ko mu gihe akiri gutekereza ibyo, hari amadovize tuba turi guhomba mu Rwanda, hari n'izindi business z'abanyamahanga tuba turimo duhomba. Ariko nibaje akabona uburyo bwo kwivuza mu Rwanda, ni kimwe, yamara kubona akavuga ati ninsubira n'iwacu nzivuza kuko dukorera mu gihugu atuyemo cyangwa abamo, bize byaratworoheye nk'aho twashyiriyeho medical discount card tugakora mu bihugu bigiye bitandukanye, byagiye bituma abantu biyongera. Abantu bariyongereye bafungura business mu Rwanda barahari. Hari ibigo byinshi bikoresha medical discount card bishyashya by'abanyakatari bigera nko muri 3, by'abahinde bigera nko muri 2, baje kuko twamaze gukorera iwabo. Bakavuga bati turaje n'abakozi bacu, ariko twizere ko dusubira no mu rugo tuzagumya tukivuza. Kandi niko bimeze, twagiye dukora mu bihugu by'iwabo, rimwe na rimwe bikatworohereza mu gufungura yo business, ibintu bikagenda neza. Urumva ko rero nk'abanyarwanda kugira business yambukiranya imipaka biradufasha. Nk'ubu nko muri Kongo twagezeho dusanga ntabwo assurance bayizi. Kubona umuntu w'Igoma, Bukavu, za Kasaya ziri assurance biragoye cyane, ntabwo bari babimenyereye. Za Burundi ikijyanye na systeme reka dani wari kukibabaza, assurance burazifite ariko zitari moderne. So rero hari ibintu HPG yagiye imaze kugeraho mu mibare ifatika. Uyu munsi ubajije abantu benshi barabikubwira aho yagiye yagura imbago ikagera no mu bindi bihugu. Tugana ku musozo, ni iyihe mpamvu abantu bakwiye kuza muri HPG? Ni uwuhe mwihariko abantu bafite kuza basanga muri HPG? Umwihariko HPG ukorana nayo ntabwo ugira impungenge ngo izamvuza, ngo nigeramo hagati ngo inanirwe kumvuza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni kampani y'Abanyarwanda. Ni imwe muri kampani zikomeye kandi z'Abanyarwanda, ni imwe muri kampani zagukira mu bindi bihugu kandi ari iz'Abanyarwanda. Tudakwiye gutegereza ko tuzabona ibisubizo mu makampani kuko ari ayavuye hanze aza mu Rwanda, ahubwo dukwiye kubona ibisubizo mu makampani yo mu Rwanda akomera, akagura imbago akajya no hanze y'igihugu. So ndumva rero HPG nta muntu utakorana nayo, kuko araba ari mu Rwanda arahabwa serivisi nziza, araba agiye hanze y'igihugu arahabwa serivisi nziza, arohereza abanyeshuri kwiga hanze y'igihugu agende yizeye umutekano wabo n'ubuzima bwabo. Araba ari hanze y'igihugu yohereza abanyeshuri mu Rwanda kwiga, aba afite umutekano w'ubuzima bw'abana. Urumva ko HPG buri muntu wese
ashobora gukorana nayo, kandi ni kampani yahereye ku muntu wo hejuru iramanuka kugera no kuri wa muturage wo hasi, kuko mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'uko abaturage bo hasi ntabwo bagerwaho n'ubwishingizi kuko bafite ubushobozi butoya. Niba umuntu afite ubushobozi butoya, ilifo ko ugomba gukora ikintu gushyiraho ibiciro nawe bimufavoriza, yego nawe bimufavoriza, ugasanga biragenda neza.